Bu künni Tatar medeniyet üzerine ülke ağıl rayonlarından kilyen ana tili okutuşların fayının kişi sahnesine koyulgan milli kiyimdeki kurçaklar karşı aldı. Bilgilindi bu motorluq için ya ise milli külmekler hakkında siler için tügül. Bugün birige Ulyanovsk ülkesinde gımır etüşü tüp halıklar Rus, Şuvaş, Tatar hem Mardava tili okutuşları yılga bir tapkır uzatırgan forumga jıyıldı. Söyleşir söz, ortaklaşır fikir, problemler yıl devamında baytak jıyılgan. Bir problema. Tatar tiline verilgen saatlerinin bir kıska, bir az buluğu. Haman kimi, ondan sonra şunun neticesinde indi biz de yine olimpiyatlara katlaşıcı okuşlarımızın sanı da kimi yüz aldığınıza getiririz. Ondan sonra yarım saat Tatar tili okugan, yarım saat edebiyat okuşunu olimpiyatlara hazırlayıp jengiliş tügül bitindi ol. Oldaki yıllarda Elge Forum her milletniki ayrı muzaydı. Sonғы yıllarda ministerlik olarını birleştirip, ana tili okutuşlarının gomumi forumu etip ütkere başladı. Bir qaraganda olarını büyük maksatlar, büyük problemler birleştiredi bit. Количество школьников, которые изучают родные языки, у нас чуть более 95 тысяч. Это достаточно серьезная цифра. И более того, порядка 8 тысяч наших дошкольников знакомятся с культурой, литературой, бытом родного языка. Для представителей всех национальностей вопрос сохранения родных языков – это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций своего народа. Ведь именно в них заложен огромный потенциал духовных и нравственных идеалов, ценностей и культурных богатств. Sır tügül, mekteplerde Tatar tili okuduğunu ağız yerliginde ayıştırı ansatrak bulsa da şehir mekteplerine kirtu big jengillerden tügül. Şolay da yerli avtonomiyi basımı astında ministerlik vanı ağırlık bilen bulsa da şehir mekteplerine de ayıştıra başladı. Şehir Məğarif İdarəsinə milli tiller boyunca metodist stavkısı da bulduruldu. Küp milletli bağlar bakşalarda şiddet kalmadı. Мы понимаем, что все начинается с дошколки. И самое главное, нашим маленьким воспитанникам прививать и в детском саду, и родителями прививается любовь к родному языку, потому что с этим наши дети идут по жизни. Elbette forumda Tübek Məğarif Ministerinin özü qatnaşığı, hem anı şəxsən özü alıp barığı, ülkede milli məğarifke bolğan iqtivar boluğu hakkında sili. Dürüstən de ministerlik tarafından Tatar tili okuduğu için şartlar tudurulgan, okutuşlar bar, derslikler jite, saatler sanın mektepler üzeri bilgili. Birinci sınıftan 9. sınıfka kadar bir Tatar tili, bir edebiyat var. Onun için birinci sınıflarda edebiyat dersine. Birinci sınıftan başlayıp 11. sınıfka kadar Tatar tili hem edebiyatı dersleri tügül, внеурочка formasında ötkerilir. 6. 7. sınıfka kadar ikişer saat, yukarı klaslarda gitken şimdi birer saat ötkerilir. Başlangıç klas okuyucuları bittiler, yoratıp biriler derske, kızıksınalar. Yukarı klaslarında büyük dilekleri yok. Süzde yok, mektepte 1-2 saatdegine balanı Tatarça söyleşirge iretip bulmay. Bunun için gailede aralışı oramdagı muhitda Tatarça bulurga tiyiş. En mühimi, gailede, etiyenide milli ruh bulurga tiyiş. Hem balasında tuğan tilge ihtiyacını etiyeni terbiyeli olurga tiyiş. Bizim bir küp balalar, hatta bana gailede Әле мәктәпкә яки бакчага йөри башлаганчы татар телендә сөйләшкән балалар мәктәпкә китәр, анда аралашу мөхите бүтәнчә башка бит инде. Без үзебез генә аерым милләт булып кына яши алмыйбыз. Үзара аралашу башка тел, уртак зур телгә күчкәч рус теленә, балалар өйгә кайткач та русча сөйләшә башлыйлар. Менә шушы вакытта әтияни, әгәр дә өйдә татарча аралашуны дәвам итсә, Татар гаиләләрендә безнең телебезнең киләчәге өметлерәк булыр иде. За 2 часа нельзя, да и за 6 нельзя, и за 8 нельзя, если нет достойного отклика в семье, если нет базы, если нет главной мотивации у родителей к тому, что. Поэтому очень важно, чтобы школа, исходя из своих возможностей, давала столько, сколько может, но это воспринималось правильно, доносилось до родителей. Бірнеше yıllık mekteplerde yavuluk beylep yürü problemsi da Simbir'deki küp ata-ananı bir çoğa salgan idi. Ulyanovsk'ın 55. mektebindeki balalarının 50%'dan artığı Müslüman dinindegiler. Bizde yavuluktan gelişi balalar bir gün 50'den artık prosentini teşkil edirgandır. Şuna göre yavuluk beyliler, yavuluklarını saldırmıyorlar edi. Direktör niş qarı bu nerse administrasiya? Rus milletinden bulduğuna karamastan direktör bu meseleye umay karayı.
Forumda чыгыш ясаган татар, чуваш һәм мордова автономияләре җитәкчеләре дә мәктәпләрдә ана теле укытудагы беренче проблема итеп сәгатьләр санының аз булуын, ата-аналарның ана теле укытуга каршы булулары хакында ассызыклап сөйләделәр. Ульяновск мәгариф министрлыгы тарафыннан шартлар тудырылган укытучылар да бар, дәреслекләргә дә кытлык юк. Шөкер, губернатор министрларга юл ачылды, хәзер бары тик ата-аналар йөрәгенә генә юл табасы калды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.